lotto machine ono mo de wuro bo nipa gi nipa sika di nipa kuru ya na asa trust na asa machine say mo yemfa nyi nipa sika wo yarehwem ya fanyi nipa sika wo yarehwem tunya kwa no aka wo yare no ya petati bi obi aso nim sa petati bi de anu aduro 30 million obetua 30 million uni kapre koko na abakoton bibido ya to akene no be ya bibido ase bosoma de na mu de mrofunya sa no na awura ya yatwim mrofunya sa no na awura ya jimi yejimi ko hwani pe wu hwe operation oni pe wo na se operation wo ya half ho de swati ya ya oni pa fa meni abrantie hawie wo se senia awurade energy mo ho se babu se ka mo fa me nyame asam ho se ne ka manage mo ho se ka mama modo so no meye mu yie no na modo no na moya kese no sara nso na sara moja masem atu achinchi mani beje mo ho se mesem mo dwere mo na mayi mo fi asase so se mo antie masem tise mo antie masem dia me ya se ka mama modo na ka modie ne masem ma atu aka mo na maboso mo sunjiro me ho kwa se me sem dwere mo na mo betutu mo afi meyi mo fi atasfo asase so enti wo wu atiase no ano wo yare na ba ya babu se mama mo yare ya eche me mama na na sa yare o me ma 20 years yare na waton wo japade nyina me nya me na me sa se mo afim nya me asem babu se de wo so no wonche de ho mo no akasa cha safo no hwan no ni aso ene ni pa fi nya me asem so ya so pete nya me asem ti nya me wo sha wate o nya me wonu me wate wo mie wadwani wa ani ya dwani wanti asiye babu se ne ye sisi ne metrase ye fi nyame masa plan mu nyansa nyame de man no ye fi hu ne mrofu nyansa no a omra hye ma hye ba anu ne de akiri nti se sare tie dia me de yare anu ha eche ba mo so nyame asebni no aso no wonfa na boa no na twu hu firi bone ho na sa yare wo bone no ha bone no ebi ama so na nempo no se eke ni guso wonya heaven wako onyame hira no no mo onyame agya oba ne kokodim na se yesu ma ya ene na wotwe so no obasa tenka ya chobia eshirobia o Jesus Christ mi yanka amen Odiyifuo Kwasha ana wakasa no ositi nyame asem na wonya nkwaji anopai odihye Odiyifuo Kwasha ana wakasa no Odiyifuo wa binye papa Better Christian Church AKyem Asuboa bomodin na foni echemu ho onyame enam Odiyifuo iso asa abie eye Herbal Center kese pa eno nso eye kwaku asiedu Herbal Center nyaro ahuru bebre ena osa no ho sie kase ye bobo nyaro a osa adaje bebo yen dina ne sese ne ta aka no bomodin na tu dide anamon na defo ni echemu ho na mame ma onuro mienu bi a abedwama so ndey so call drug stores chemical store pharmacy store baby bia information centers ya trapeting ho GDA herbal mixture any including herbal mixture o kan mienu boma ebeje so ama what ase yare ben na wotete yare ben na wo fam eti di ohia ne se obetu didi anamon akọ information center bia chemical store say dem di kan bobo na wo su kope endo ni benom wachi bramo etutu sciatica untim twetwe onsa no ebubu sope ana se bia se da meka na he ma moti ase obu onso ane de ne osa ondo so wachi onya anu aduru unhia Odiyifuo Kwasha na duru a ene abadwama asoma amanfo tikokoni wa kope bi no enom no osubo modern na tudide anamon na de okwa osimipe GDA herbal mixture ene including herbal mixture ububo bia bon say yes away ye kan ne ajadan di onima ne say anase do hia ne say obetu GDA anamon say dem di kan ye no ai etibo modern foni chemu ewo AKyem Asuboa na kuhu Odiyifuo Kwasha okwa owo a doctor for akukudam yado betu nro so ama wo so yare bia etete wo no wonya wayalesa eti yese ye ka yese yes me hu siri kwa menka no
ye kasa da de boboy eti bomoden na foni echimo na kopa enura enei odifo onyame na odifo so eda badwama so ebia ode ne yawo ai oba wotie me be ma so nso ka ho bi enye oba nko ana enwo be ma nso ka ho bi eti mo kwa atane ate na munama kamuti abom aha oba ne hokun na munana akọ Odiyifuo Kwasha na so ye ho eye Kwakwesi Edu Herbal Center na Odiyifuo awunyame ehira no na odi nimdie amano efa ahebama ho ene nubra na odi afa abefo waso so no na odi du na kan mobenya mo so mo anase mo ha atubetwa mobenya eba watase etidie kan ne se bomodin tu didi anamo na kopiemu ewo Odiyifuo Kwasha asoye afeso ukuada no pa bia eja etuato 8 to 10 mpabo gidi aha bra na bedi mpaye kwa mpaye Better Christian Church eti Odiyifuo ye ko edi se o number bia na da tu jama ye na etiefo so mutie ye no omo so tumi apusu amatofo no omo no odi nsa wo so yo me number 054 55 9 50 70 Pato sense number nso bi 054 55 9 50 70 akabako 054 55 9 50 70 eno Odiyifuo wo enkrebi anaja no wato na eja yabu aketem yo ene gawon sa mechia madam for dava aki baby obia mechia papa ana madam for prosi penia wo wajo misadako Odiyifuo mechia opa one me maame no a wo wajo ho nyina no mechia mo nyina na papa mo so amugire kwan so a papa police for amugire kwan so nyina no Odiyifuo Kwasha me de nchia ema mo nyina nyame